Hallelujah. Kapangakot, mensang mau, mensangan ran sarawi, July silu, kasilun ran me, sa kamite dong, tegajel kamite dong to tapong kono bata, o share masanan kot, ni pongonan ran awari sa payo, kalangan kiyang kumailakan mekin korkorongan masanan kot, kalangan kiyang kumailakan me, bobo sa masanan kot, jan kiyang somau, and bobo sa masanan kot, pueki, chel patapata te chel momor chel katin yeyas, ni munanso. Kauno pegarong ka chel chelen, kalong kisapol mamasan. Si kalangan lapalapang kot kayo karyaw ong kumalkan korusya, mawya yang yaw yakakan baikwat, kaporapor kame, direction de kawid, yo sangren, ngayon sarawi, yan ka pangan kung kutel wiya metso wegi amal katin baik kami rin maganda baik yang niya ngay so may got yo a baik yang kot jamin da ko baik ko perang kot may got yo me pitata ko perang kot chay wiya yang kot wegi kot me chay wiya men welcome to korusya kan me taudar irailakan me bilban taudamur Wempil koronga masanin kot ranmawang kumail osami bang watak mensangat ye son walu John 8 irachitik silisak eu koti okay son walu irachitik silisak eu koti lel paisak isu when Jesus we Padahk nan Mui mega kat pun sambawat tuan aramasakan megan confront aramasakan megan tuang aramasakan megan gosayang okay yangi puege roposon puege rapakong okay yangi puege manamanakan okay yangi poran litipi okay so Jesus may sapul matal model the men kalmang tamega tin buitolale kaporapor keme chapangkang watak story kan buchalen Kawita child maur nantame teaching of Krais tame kaskul mepit kaskul sangren Jesus metokegi child Jesus said to the people who believe in him, you are truly my disciple if you remain faithful to my teaching. So ye first point memen kasa watong child yung child nan wasan watawatet komka watak nipon pi iban point out tani oralap Tamechel anane ka school sang nanero so Jesus masani yang rail aramasoko ma kumail utan disciple the waraki the yangya kumail pan lalopotong ay patangkan okay iman sa chebang kung watak puksarawi chebang mangi menya mapatakin Jesus menya mapatakin saukupakan menya mapatakin tuntatawang kan menya me patakin mo cheban osa me patakin Jesus poeki momotso wir a Jesus got the bon sambawat okay so ansa me chay watak puksaraw cheban osa te cheban mangi menya me patakin Jesus menya me matamatawan samaro kante ramas chekan ar patakin Jesus me cheban watak nan Matthew Mark Luke Son te patakan ronga mawo o kasaya isme kasaya balilaw tisme kawkawid wasaw te isme puko wiyawitang ong sang ni sapol matatok ye Jesus karata magchapan minasa tama Jesus mama sani go back to the Bible ko la nang puk sarawi okay pueki patakan Jesus sa machapan pokata okay ganda amay patakan ye friyom patakan ko na ba so may So ya patakan Jesus. Tama Jesus yang akak atan momotso de atan buin adaral mo. Apatako yung makasampal tama chay kamelele. Tama chay uyusa nan tama chay kan patangi. Okay, masani you are truly my disciple if you remain faithful to my teaching. Are asa chokos ko saya makam lalapotin sarawi como na disciple, como na warak, como
yangnya. Okay? Como kisoy. Kasi makom lalopotong ay batangkan. Okay, ramas kindaka. Seosa. Okay? Lalopotong osa aban miminuya. Batakan Jesus aban rule. Atay papa rule, atay mata rule, atay kaperin rule, atay ngongi rule, atay lifestyle. Okay? Patako ban sa tang niyo. Akichay mamor kiniyo. Pues ime masani wasa. Magchay lalapotran time patak yung kachay. Oriyak chay utan melel. Sapolma ton patak. Okay? Silisa kriyaw. And you will know the truth, and the truth will set you free. You will know the truth, and the truth will set you free. Nansoni sa tayo, we know what Jesus claimed. Jesus ko saya yung rail. Ngoy me al. Ngoy me melel. Takot melel. Sapol mapatanggan me melel. Okay? Ime al, ong mor, ang golaren kot. Ime melel, takot melel. Sapol mapatanggan, ime melel. Pwede koros uya patapatakan so may kot to. Ako siya ngoy me melel. Okay? Melelinda me patapatangki, ime melel. But we are descendants of Abraham. Tamar sapang ki engap kit katotoken Abraham, they say. We have never been slaves to anyone. So that's lutu. Pueki ramen sapang kita mendaki. Kapano sola me melelo kapan salata class. Ramen sapang. Ako saya, we have never been slave to anyone. What do you mean you will set free? Okay, ramen uang ramen akamay. Ako saya kit kadoto ko ni Abraham. Nadaga ko saya ke me saban salata class. Pueki soja me selit lutui. Okay? Kasayin komat, kasayin gajan mamal. At Jesus masani manan silisap tayo. I tell you the truth. Everyone who is sin is a slave of sin. So ramatamattawa slave ma ya kacay ko isaon way parte son kamagal te son matuwal miya tel count. Iyaral matamatawan slave mo. At Jesus kikilang lingen. Jesus masani yung rail masani puegi rail miminanti para rail litwidi. Eles oto me walk rail to niya child watak historian man Israel kanan isip slave mo mero yito to karo yak walk bambapaki. Okay, ani palingen resesar ke mera slave. Okay, ramen palian Jesus ramen katete mi rail rail pung. Pui rail katauto kan baba Abraham re kam kamelele kokop kan kokot ansa me Jesus porta ra kamelele re uyu yang apatanga a Jesus masani mi rail rabana sala me melelo isme melel I rabana sala peini araban sala takla arabil ngelen ko mat kita wasa tama ka min te yawe we namin ta sala takla pa soja me saludui Asalisap kayo, masani, I tell you the truth. In tayang kumail ni Melel, who is sin is a slave to sin. Pwede yung may miminantib. Okay? Resasa maralitli duwidi. Relamlama mo pwede sa tame uya walk iray dito ngong ral tamaran. Uya, resasa menipalingen. Satan kiyong ral deep. O ramiminantib. Okay? Relituwidi. Pia tipen, me koros marakang uya pro uya anyway. Prapran lale pueki tatokin tipel me controller el more por resaika sa Jesus resaika sa the truth when set them free. Okay, so silisak limawa ko saya a slave is not a permanent member of a family, but a son is the part of the family forever. Okay, Jesus kiyang rel illustration kiyang rel kawaidwa ma luduman kodo nan panay na yo. Ludu. Esay yala panay na yo. Esay jowa melelem panay na yo. Ludu Israel. Son, Syrian panay na yo. Esan Syrian panay na yo arain. Okay? So, tama, metaphor, te, kilelwa sa ngosong ko saya. Nan wing kot, pwede tipatrakan chawi memory na ramas ludu.
Okay? Lutui Satan. Kiki ang kajay deep. Jay soja salatakla. Amag jay salatakla pag jay lip sapal jay wialar serian court. Riak jay wialar towe. John panena yan wing court. Amen? So, if the Son set you free, Mao referring himself. If the Son is my Son, Jesus. If the Son set you free, you are truly free. May pangkawan ni Pompeyanda. Ama sapole Mao, may Jesus, sapole ma Masaya, sapole ma Olo, sapole Mao, if the Son. Kasaladak yukala, akapan saladak la melel. Okay, saladak sang ni da, saladak sang ni deep, saladak sang ni totokan butingan chapel, saladak sang ni kaskul sa pungkan magchagan changalaw litlidui, saladak sang ni wawan gitiyangan magchal chikitala melutluduwi gitala so po chay pongpongi, we chaban saladak lang. Chaban na soyer tama court o tama kaitek. Tama kaitek koros chaylan kir pungan pilada. Okay, so man to kiyang po kaitek ko pranggot ma Japan buya. Tama ko pranggot pan buya. Okay, me ko sayo sang. If the Son set you free, you are truly free. Silisa kisu. Son walu silisa isu met melel answer what? Yes, I realize that you are descendants of Abraham. And yet, some of you are trying to kill me because there is no room in your heart for my message. Okay, so damit Jesus ko sa yang rail, meled, kumay katotokan Papa Abraham. Pagi rawya pong, mamor ko sonat, rawya watwatok puksaraw katete maring, ramamor ki rakam kamele, roko kotolale, ayayi Jesus porta, o patakong rail. Jesus ko saya, maing melel, iyasa, I realize that you are descendants. Ang iyasa, makumay katotokan Abraham, okay kumay mentano ke meyola, puegi sotra room, sotra para nang kapitamal na namay mong yung ongay masan. Imawiyawi ran pukat exactly. Pen Jesus masaniyar mas pangkailong kung kumal pora kailong ganyoyar. Okay, kamu yung ngoy ko tapata karamas kailong kung kitchail, rakilikilang laban me mas katong-tong Jackie, aresolja kilikilang dami Jesus mamasani. Okay, I realize, ko saya, kumail melele, tak kumail lindan, kumail katotokan, Abraham po kumail kam melele, masanang puksarawi, kateda maring, ayaw Jesus porta o patanggi kateda kap. Okay, resoy kala. Ako saya, okay, kumail. Kachika kap. Jesus portaw patang wing court. Me intung di record di nan kateta kap. Okay? Ako saya, okay, kumail sangasangan ke meyo la po yung soja room, soja para, soja space, soja wasamay masa ng goyo sandilale, remail. Okay, so Japan udial exactly imawiyawi answer what. Take kinda sa Catholic sa German wrong. Abatakin Krais ka po mele jay ko yerta Catholic sa tolul Jesus sa palmamasan. Okay, so do it imawinawiya. Rakos ko saya tama ko kelep sa palmangkot. Puse dit kison Papa Abraham sa kamele le ko sonat kami sa kitalala. Jesus masani ay patangka soja nan dorem imagaman kami kaniola. Okay? Aritueta kajala kami ipsapal. Kajala ipsapal meman soja ipsapal inanang kailong kong kajala. Pokita soja patakan Jesus re-rail. Okay? Ya patakan Jesus patapatang kajala kolula. Ipatak kayo. Me Jesus ko masani winan matupayo kolula waliakap. Okay, and so the son we patapatak son ko don paved the way ko don kauna pata albo Jesus bang to. Son we patapatak masayaw bang to. The kingdom of God is near what ki go do.
And so Jesus would cut the Padahk. Kolula, kingdom of God is on hand. At hand, what ki Jesus what on the tell, wing go to tell an kolula bak tellen, so kalalale. Okay? Tamason ko sa saya, eban ko to. Jesus a katstora ko saya, kolula. Puya, kanut so kalalala. A maur, melala ang patlong rem ko, ichagowe mo ko wakala ka maur kita ay batangan. So, jay what agiro, child ban lama Jesus akakamay 2,000 years ago, exactly, imawiyawaran what. Korusya ma religion, icharal sarawi so chip sapal, resusuik patakin Jesus. En rokosaya, sa kowe Jesus. Apso chong en sarawalala. O soja kautiyala pan. Tame Jesus man kawit kung kichal rankoros. Okay, masani, o bil mo set free yo, aklame Jesus masani, mo ipanasola me melelo mo ipanasaladakla. Aramas me so chip sapal, bound, rewidited and slave to sin. Okay? So, Selisa, I'm going to read again. And yet some of you are trying to kill me because there is no room in your heart for my message. Selisa Kwalu, I'm telling you what I saw when I was with my father. But you are following the advice of your fathers. Okay, Jesus masani, intindayang kumail dami rosang samayo. Kumail wiye idita wen kaway dinamay. Baba kalaba ko. Okay, akay kinindaya aka. Kitse at baba kalaba ko Catholic. At baba kalaba ko Catholic. At baba ko Catholic. So sabang Catholic mela. Exactly. Tame Jesus ko sa yawasa. Masani ngoy intindayang kumail tame samayo. Jesus kat kitong kitail tame kod mentailen mangi. Okay? At Jesus ut masani ya kumail paki kawaitin amay papa ang samtakan. Okay? Papa ya parayama benangkadete maring pass down generation, tradition. Mo isa sama-saman kiti yung momoso. Apo sama-saman kawewe yung kitail. Me pakpaki wiya pa o ana pang momoso sa tsaka maor kitail lang. Po exactly, i-message me Jesus pepe yung nanamueyo. Po kira wiya sansara wira Jesus kachto patapatangi yung rail. Tame sa mau kawit kipuen kawit yung kitail men samba. Rail suy kala. Kilama, kitaram, se asa, se kit kisang katotokan Abraham. Okay? I'm telling you what I saw when I was with my father. Jesus, kawkawewe yung real me kachtido sang nan lang. Kaun sama, coach Sam kataroto. When kachton masani yung kitail tame samo masani. Pechailen purala re, chailen poson la Jesus ang kopre kichaila re. Ako saya, but you are following the advice of your father. Okay, makampan watak ni lokayan translation me what ako anda my father capital F. Ako saya heavenly father. Ako may pakpaki advice kawitin na may babakan small f baban sambaka. Okay, may bang ko saya ibaba ay niya sapal ay babakot. Igakinda samat bakatkat nan lang. Okay, buksaraw bilkatete yang ya me iwialar serien coach puegi poson Jesus. May banda ay baba permenso ponsambawat. So kasandin permenso kan etan paikiang kasandin court. Maso isibani dawen. Okay? Ibani dawen tama kasandin baba nan lang. Aryaban apolong cheche strip sapal. Imecheban ya cheban tuwe puina me Jesus masani ikin rong tame sama yo kasaya tamin tinta yang kumail tame iklan aku mail may yidi da wenseli kawidin amay babakan akas kasaya baban samba. Okay, our father is Abraham, so rebilbilewa kamay rakasaya at baba Abraham at Jesus masani no
Jesus replied, no, for it is you were really the children of Abraham. For if you were really the children of Abraham, you will follow my example. Okay, Jesus masani yung ral so, kaidek, ko malamalama Abraham, ab kaiden, pumambaba Abraham, kabani dawen ay kawid kan. Okay, instead, you are trying to kill me because I told you the truth, which I heard from the Lord. Abraham never did such a thing. Okay, so ako sa saya, ratutuk paisa ko. Andaya, sabang ral, miso kay tek na Abraham kumail, puman utan na Abraham sir kumail, ak may panita wenya. Ak tama kumail utuya, kumail songon-songon ke meyola. Puwegi indayang kumail tami rongasan samay. Ako kasaya, Abraham never did such a thing. Tamen tinda. Abraham rongasan God. O Abraham, ma Abraham imerera le sa tepilban menyang kemela Jesus. Pagkita, Abraham rongasan God. Okay, aramas da idi dawen, puwegi kawin dinaral panay. Resoja rongasang God. Okay? You are imitating your real father. So kasaya. Amal babakan. Imak mail alalasang. Mailatik menay na aparam kumail. Aparam rongasang God. Pwegi rongasang God. Ma aparam yang kumail ng klakot. Esotaran mengkemeyola. Ako mail mengkemeyola. Pag mail ititawin. Kaway din na mail babakan. Exactly me uyauran pukat. Okay? Ketel we did awen atel momotso atel anaba atel we apatame pass down atel such a many psapal. Tay such a men kamelele me coach katlunda le tel bukit kitela so sa young tel ngen saraw. Turin mockery. Takot mockery. Lalawe. Turin lalawa ren ketel men bombe men kamong koruki lokayat toror men kamong koruki amen hallelujah praise the Lord. Okay, ibis ka boy pumachay strip sabal so to sampuka kakpot yesang retevan lalawe ti ay makasambal popuksaro kasale yang ketel deep chorus kauno kakma ko rape kamaramas purap yatan dipen nanak aban mako. Dipin lalawang en saraw kelepso. Ariaramas koros me strip sabal raban lalaweta kauno oiral megilat barelkan. Okay? Makaredak chapaten kabakap aramas koros atay penene atay friend debil jona atay way. Makailong kung gitay boy gitay patapatak lalawe. Pachakamele. Ngoy me patapatak sejai pungo manaman yang kailonggi mapata ko sapong ibang kapakapki at sejai pungan kailonggi puwet patak. Okay, so masani wasa you are imitating your real fathers. Kumay lalalasang udana may babakan. Okay, rajuju paisa kisuwa ko saya amin paisa kriyaw. Jesus told them, if you were your father, you will love me. Maudano sabol quote kumail, may pampakpakiya. You will love me because I have come from God. And I'm not here on my own, but He sent me. Maudan sabol quote kumail, may pampakpakiya. Bueki quote kataryoto. Iko sangre, ekatung kataryoto. Why can't you understand what I'm saying? Okay, Jesus, uya ka ibanda ka mayapso, uya kaukawewe yung red. Ansawo. Ako mo yung ngoy, kita uya ka mayansawo, but just trip sa palo, just ucho, watak masanang good, but ninsaraw yun, so sa yung kita ya wewe. Okay? Masani, I'm here not on my own. Kaya kapil men pain ko to, tensenay, de irabrabaki, tuwajak child. Talaga may pilata itawin Krais, iko to uye patapatak po iko kuprangkot, kahit yan insenay. Okay? May ginawa matawala ngay kanting korur ki ang membombigan mekin kailong kininya po uye patapatak. Iginda, mainsenay, aya,
So I kataban kiyo. So I will member the Padahk. My insane boy, insane, near plan. Bangasela para, Bangasela mempompe, Ibans, Changa lawasakis may ban rurla. Pogita matak. Okay, ban rurla. So Japanese ban, no say, I plan go ta Ikarapana and school. A point of me sapal, count to work it. Yem better Padahk tami yesa. Kuburango jeru there we are. Okay, so. Ako sa yame, kahit I mean, kaano makataro to? May bang kawe to kahit kinsane, a paik yan. Why can't you understand what I'm saying? It is because you can't even hear me. Jesus ngongla, tamok may chukak wewe kikita may song ka wewe, pwegi may sa chukak rong yan. Okay? For you are the children of your father, the devil. Madawa, labalan akamayoma, talapalan kawewe sansalioma. Kumail, the Syrian amay papa ko may tipel. And you love to do evil things. It does. Okay, puwe kita, maikin pereniki, may got me sweat. He was a murderer. And so the Tolaro Kaukawe young Ral Yarel Bapan. He was a murderer from the beginning. So in South, he's on Librapaman. Okay, Satan, he Librapaman. He has always aided the truth. Egenuang memelel. Yamemelel, Padahk, and Jesus. Okay? Someone describe it. Someone Kawe young Ral, a ye magme. Reasa court. Israel Syrian Apram. Akasaya puegi, ikosan ren court, my soikiyola, my soikala court. Ya mail papan kaite Apram, for my Apram young kumail moy and so what Apram rongasan court, Apram pan so to young yatak my uyan. Akumail nine chapel. A my papa ye chapel answer what at the tagas of a young rail, kawewe a moment, a red baba chapelo. Because there is no truth in him. Triple, so to me got melel re. So it got melel because Kosaya Jesus mazaning oimen melel. So my Japan segala Padahk and Jesus. Okay, Paluaro walk on this earth 2,000 years ago. Aluyer pon sambawa para yagit samalaro. Pola. Meta wiyang lar. Meta sota got retail. Sapul mamasa no got retail. So my Japan segala Padahk and Jesus jay segala court. Okay, when he lies, is meant in that Satan. When he lies, it is consist of his character. Satan also making likam akasaleta easy. Okay, so patang koros kamelel koros mechel matamatawa me likin kawaitin Jesus. Chay matamatawa me got me likam. Okay, for he is a liar and the father of lies. He likam man o baban me likam koros. So when I tell you the truth, and so making that you naturally don't believe me. Okay? Ako saya, puwe kili ka mga mi meremail, me kumail rongo sa nga may papa kala ko, de Satan, likili ka mong kumail, and so mi pampataki yung kumail me got memelel, automatically, and so puwe kili ka mo yaw de kumail kan me rongo ma, may panso to kamelele. Okay? Which of you can carefully accuse me of sin? Israel, makakadik. And since I'm telling you the truth, why don't you believe me? Okay, puegia intinta yung kumail memelel, tak moisto ka kameleleki. And one who belongs to God, listen gladly to the word of God. Aramasaman te Syrian kotaman egen peren kita marong masanan God. Okay? Matawaman batabata ka moldar. According to the reading, kakping kasawi. Isombaka. Okay? Anyone who belongs to God listens gladly to the word of God. But you don't listen because you don't belong to God. Iwasaw may menudia. Okay, ben Jesus masani pueki am kang rong ay patangkan, pueki am kang rong memelelo, mikas ko siya yung kumail makosang reng samay. Arya, akasalita magkaite kumail. Syrian court. Okay?
Ma isay muitan Jesus ay more. Aman pinagap te managap share masa ng got to wait ma. May ban aktigla mong got ngayon ta makong niya udana ban sawas. May ban katang edir meso chagili kam siya ban rong so cha Tatan Jesus songa kawewe yang rai memelelo so cha memelelo pampatlong. Pokita kamu me an kepungan recengata or recengeti. Kau no katki yang kamui pilipil. Gaya ipuko ko soya puko plata. Ngayon matawa. Kachel yeyas ng kalangan. Masa ng kot magkajay kung rong ran koros pangkating kachel. Porque Jesus kin mamasan true sapulma aramas. Chaikin suga lapo chaikin automatically. Likamo mimi re chail arkin matangan pichi ki chai pa chailen suik tama ko dito saman lang. Amma chai rak chikla chai pak manki yan Jesus te pa chaikan apan sawas. Chai bang puruta me chai suka meleleu chai ka melelar. Me chai kotong ki puwe uye patapatako chai pak pakelar. Jesus pen masanik may kailong ganya. Puede que socha melelo remail. Amen. Chay kapakape. Kalangan ng komis yo wakot kaon labalap kapeng kiyang komis sapul mamumasa ng kit. Ika melele me sansal. Ngayon sarawi ay kapakap komiyang katin sayr. Nung yung kan koros misaik mo itong komiyarail meur. So tilibilbil wasara miyarapan kelepla rapan sarabasang ulukuriyang komi. Kom katini nauki di masapan ratungong komiyat mongyong. Kambanga tunggatlong osa igit pusangak weweki kuprong kot. Kom katung kupro kapayata korusia ni marang count Jesus muyat kaunat sangkomor kukolata. Amen.